Tala Fou se whapopongau tala mai Ausetalia le radio Samoa le nei au auli. Whai mai le palemia Ausetalia Scott Morrison e ono toe tali mai Lucia ia Ausetalia ma sa po sanctions ia ua whaia Ausetalia ia Lucia. Ai ala mai i se cyber attack po os whainga i runga o peng te whailangi whainga whaona po nei. Na solua lua Februari na afia Ukraine i leito e ngaos whainga lea nanga i sao lama i au nanga i peng te whailangi a matanga luenga tau le vai fafo matulanga tau le pui pui ngā lea tunu. O le whaatala noanga la le palemia o Stadia ma lau tu stala i le so wa ia tā uai o whainga os whainga i nunga o peng te whailangi o sa tūlanga o whaatupula ia pēa ma e ono a awhia i whaalapu pitonga i Australia ma te tau lona toa sila sila i la tauia i le toa ilo ilo ino o tūlanga tau le pui puinga ma ia i os whainga whaapea ia ma whaiona malu pui puia mai ai. O lo finau foi Morrison i isi atunu ina i o latou whailolo latou te te ile ngā yoi ngā Lucia o lo tau whai nei i Ukraine ma whailo foi o le a ngā yoi lava Australia ia o ngā tasi ia latou ngā yoi ngā ma pā anga mai atunu i whafopo o allies ma mai a ia e le tau mate le awa aia pēa se si tanga i le tau le penisini o no tūlanga o lo iei penisini i atunu e mamao o to e whaopopo foi le whainga malo le fetarale le umi o visa o tangata Ukraine i Australia i latou ia e mai o latou pe mita i le so tolu se fulu o Iuni o le tausanga nei. E tūlanga esa se whaalawalawa na tūla e mai sini Australia li potia mai eile pa uane o se tamā po o seli i fo i mai le whaatau mata o se apartment a o ia si ina se pepeteine na o le se fulu wanu maa sina na matua. Wali patia le 7 News o lo manua miti le pepe ilo na ulu, wa lo tau fia le whare mai o le ali o lo a whaina lo na wae, ma pea ma le wha mita na pa uane ai. O le poloko unit i Conda Street i Bearwood, na tupo le wha le vlave le te le tito le afo le valu le te awana nafi. A winatu le na a fia le whare mai Westmead, a o le pepe utong fitia le whare mai o Tamaiti, ma ua wha ilo fo i o lo whaia su e ngā leo leo i le nei wha le vlave. Wa isa fale tonu a fia isa tasio company fau fale tele Australia le Pro Build ma ua fate ia ile to tele li pote o le mata upu le vaesa nei. O le company le Delaware te lewa avea nei ma administrator ina ua li potia fa pea sa fa tonu mai le company le BHO South Africa e le company e ana ina e fa pea o le atao fia uma fesoso ani tau tupe maisi mo le la leo le company Australia. Alfia ila ma le Pro Build, WHBO Infrastructure ma le Monaco Hiki, fa maise so upo le Pro Build, wa lave ai ma latou le mata upule nei, e au noa ma se ngā yoinga na whaia, ma lo ngā lue nei ma le administrator, ini fuafuanga e pui ai a latou paanga, subcontractors, fa pia foi leo whai ngā ruenga. Fa mai le company o lo iai nisi o avanua e mawhauna sa ili ai le tupe, e mana o mia, e wha awa wai le company, o se company Australia la vaia. Wa ia tau na leila ni se lau whainga luenga le no whanga i mele pone mai si fo i wha tua le tunu ua tau mawhai ave se mai ala tau mea whainga luenga mai no whanga sa masani na whainga luenga ai pe ta ia tau nu watu o lo loka o mapā. O le papolenga tele o nei tangata whainga luenga i lea kampania pe ona whailo e nisi i Tala Fou o le urua a tula i mai o lea mata upu i se tūlanga whaafua sei o le a avea o se tasi o lu i tau tele wha o popo atu ia a fianga o le COVID i tangata. Wa whaamani on a Asia mai le tamaitai Princess o Britannia, Princess Anne, Australia le whaunga ia polo o ngā tonu fo le tausang nei. Wa whaamani o ia stasi o wala auria whaapitoa le Sydney Royal Easter Show ia a Perila. O li putia le ala ata fitu Australia o le malanga mai o le tamaitai Princess o na o ia o le whaatina po le patron of the Royal Agricultural Society mo malo le taupulenga wa le aia talaina aloa ia lea whaalinga tele. O le FEB se lau walu na malanga mai ai fo i sini, ma wha atau nuu lea wha moe moe, ma ua wha ilo fo i le ripoti o no Asia i fo i lana malanga lea, ma isi wha ai tu o Australia mai se lau i New South Wales. Princess Anne ua fitu sultasi tausanga o lona soifua. Tala mulimuli ala o wha awo peo inga lau wao le tau le ngata le State o New South Wales, wha pena fo i lai Queenslandi. O le tu isau te sa o Queenslandi o whailo mai li poti o pito na tamai, lo o haafia nei le asolo na lua le nei o timunga mamafa, ai mai se winga lo wao le tau. O le amatanga mai o le vaiaso na haafia i New South Wales i timunga o tō wha tau ma timu aisa i le tele o vaenga, sa wha pefo na lo vai ai le tele o mga ala i sini, wha peisi vaenga o New South Wales.
o ye sitina e ona sutol tu sanga fa mania o maliu I ta fenga I le asona nafi na mawatu aila na ta vale o mangoto I Jimbi ma lo ye lava I tonu pe o atu le tolu selau milimita o sua vai timu na pa ule fa I tūlea ma onisi na fa sao ina mai ia lo longa na fa matala le televisa I le so pe ama le tolu le fai tu la o nofo I lunga o la au na FEB ia I mo le saunga le mu ina ua le mawhai na fa awawa la tu ta vale lunga o le ala tele ona o le maua o le sua vai mai ta fenga Pautuaina le SES o leo ma isi matanga luenga o lo whengai mga luenga la veai ma fesoswani ia sofa penei le atunu u ia Ausetalia pautuanga manonofo I fale ia ma alofia vaenga o lo iailo longa a wai siri lava le puipuia na ilo le tautonga fitia. Tala nā le radio Samoa mo le nei awauli.